Anda emesi ikinci sabakta başlaylı. En kichine naturallık en degan sanni topla deydi. En faktorialdı 990 bölüş kerak ekan. 990'ın jönököy bölüçleriga ajratып alsak. Alsan 9'ga bölünөт ekan. 9 bölgөн 11 bölgön 10 bolat ekan. Bular başkaça aytkanda 2 bölgön 3'tün 2'si 5 bölgön 11. En faktorial ne? Bul en koyulgan en 1 oşantip 2 1'ge çeyin koyulgan çeyinki koydunuz. Bul жерде en çoğ jönököy san 11 болуп жатат. Ошондуктан en az degende 11 болуш керек. En barabar 11 болгондо 11 faktorialды 990 bölөтпү. Ооба, анткени эмне 11 faktorialda бул 10 көйтүлгөн 10 көйтүлгөн 9 көйтүлгөн 8 faktorial десек, бул жерде өзү эле 990 чыгат. Ошондуктан en кичине n бул 11 болгондо бөлүнөт. Эгерде 11ден кичине сан алсак, ал жерде 11 деген сан кезикпегендиги үчүн 11 жөнөкөй сан болгондугу үчүн 11'di өзүнөн кичине сан бөлбөйт. Ошондуктан 990 n faktorialды бөлбөй калат эле. Ошондуктан en кичинекей сан бул 11 болуп калды. Ошону менен биринчи далилдөбүз бүттү. Keyingi суроо. N faktorial 5 0 менен аякташы мүмкүнбү? Точно 5 эле 0 менен аякташы мүмкүнбү? 0 менен аяктай турган. Мисалга 5 faktorialды карасак, бул не? 120. 1 0 менен аяктай жатат. Ошондой эле ушундай n барбы дейт. Что 5 0 менен аякташ керек. 6 эмес 5 же 4 эмес, жалаң 5. 0 менен аякташы үчүн 0 менен аяктаган сан эмне? 10го бөлүнөт. 10 не? 2 жана 5тен турат. Көйтүнүзгө. Ошондуктан n faktorialдын ичинде эмне? Жазып кетсек, мисалга 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ошентип кетелет. А не 2 деген эме сан 2 деген 2'ye бөлүнгөн сандар ар бир 2'ден кийин эле келет. Булар баары 2'ye бөлүнгөн сандар. А 5'ке бөлүнгөн сандар эмне? Ар бир 5-де 5'ке бөлүнгөн сандар чыгат. Ошондуктан 2'лердин саны 5'тин санынан көп болгондугу үчүн 2'лерди эсептөөнүн кереги жок. Биз 5'лерди эсептесек эле жетиштүү. 5'лердин саны 5 болгон faktorialды табышыбыз керек. Мисалга 10 faktorialда эмне? 2 та 5 бар. Биринчиси бул жерде, биринчиси бул жерде. 2 менен 5. Бул жерде 10 faktorial 2 эле 0 менен аяктайт. Ошондуктан 5'те келет 1, 10'до дагы бирөө бар, 15'te dağın bölüğü var. 20'da dağın bölüğü var. 25'te dağın var.
Uşul 25 faktorial 20 faktorialda ayağında 4 nol menen ayaktaydı eken. 25 faktorialda 5 nol menen ayaktaydı. 5 nol menen ayaktaydı. Ankeni bu jerde 1 5 var. Bu jerde 2 köytülgөн 5 2 köytülgön 5 1 5 var. Bu jerde 3 köytülgön 5 dagы 1 5 var. Bu jerde 4 köytülgön 5 dagы 1 5 var. Bu jerde 5 köytülgön 5 2 5 var. Oşonduktan 25 faktorialda sırası 6 nol menen ayaktap kalıştat. Oşonduktan hiç kanday naturalyk sandın faktorialı 5 nol menen ayaktap. Oşon menen bizdin su dəlildendi. King Slow Wenglia deyt 25-nji ýyl çygypdyr. Eski ele slow eken, biroq köp yerlerde çykkan slow popularny desem bolat. 100 faktorial kança nol menen ayaktaydı? 100 faktorial kança nol menen ayaktaydı? Oşonda ele bayağı ele jol menen emne ekilerdin sany köp bolgondugy üçin 5lerdin sanyny esepdeýiz. 5lerdin sany 5'te bar, 10'da bar, 15'te var. Oşantip emne 100'de yan var. Emi 95'te koydum. Emi 2-5'i ballar kaysylarda var? 25'te var. 50'de var. 75'te var. Sana 100'de var. 3-5'i ballar degen bu 5'ten 3-nçüsüne bölüngön sanlar degen. Bu jelde 125. 125 100'den çoň bolgony üçin bunu eseplisek, esepde öyle koysak bol. Oşonlukta bu jelde 20 da var, bu jelde 4 var, ökön koysak 24 0 menen 100 faktor. Görmede tege voltadına kemin girdim. Kaydan baskanda nem görmedim. Bunda ekranı gösterip ekranı elim. Ce bolgoso emne en faktorial kança 0 menen ayaktayt dese, anda bunu ne? Birinci 5'e bölüşürüz gerek. Andan keyin en faktorialda 5'nin kvadratına, andan keyin en faktorial. En faktorial emas, jönle. Endin özüne ele keçiresizler. 5'ten 3-nçüsünü oşantip kaçan 5'tin darajası enden çoň bolup ketmegçe bölöbüz. Bölgönde bu jerde az daim bütün san çykbaşy mümkün. Oşonduktan ne? Bütün jany ile alabız. Oşantip oşonun summası oşonça 0 menen bütöt. Oşonda bizdin jogap özü 100 faktorialda 24 0 menen bütöt. Bu jelde oşunday sular köp eken. Makul uşunu işleyli, andan keyin kiçine kıyınlıca ötöylü. Так. Bir sanda A sanında 0'dozun sanı 100'te eken, 1'lerin sanı 100'te eken, 2'lerin sanı daha 100'te eken. 0 1 2'den tüzülgön sanlar eken, al birinden 100'tön eken. Oşol san точный kvadrat boluşu mümkün bu deyt. Точный kvadrat degen ne? Bul 1 4 9 16 25 36 oşular точный kvadrat 49 oşontip ketel. Başkaça aytkanda naturalyk sandын kvadraty boluşu mümkün bu deyt. Oşol san 100 0'dan turgan, 100 1'den turgan, 100 2'den turgan. Bunu
жайгаштырсак бул жерде эмне 300 факториал 100 факториал 100 факториал ушунча түрлүү жол менен жайгаштырсак болот. Мунун баарын текшерип чыгыш аябай эле көп убакыт кетет, может жылдар кетет, ким билет. Ошондуктан квадрат болуш үчүн башкача жол менен карасак болот. Кандай десек? Мисалга, булардын цифраларын биз билебиз, суммасын да билебиз. Суммасы эмне? Суммасы 100, 0, анан 200. Общий 300. Цифраларын суммасы, анын цифраларын суммасы 300 экен. 300. Ошону билебиз, башка маалымат биле албайбыз. Эгер цифралардын суммасы жөнүндө эмне билебиз? Цифралардын суммасы 9га бөлүнсө, анда ал сан дагы 9га бөлүнөт деген жакшынакай бар, термин бар. Эми точный квадраттарды 9га бөлгөндө кандай калдыктарды берет? Ошону текшерип чыксак. Мисалга 9га бөлгөндө n'nin квадраты кандай калдыктарды берет? Эгер 1'ди бөлсөк, 1'дин квадраты 1 берет, 2'ники 4 берет, 3'түкү 0 берет, 4'түкү 16 7 берет, 5'тики 25 7 берет, 6'ныкы 36 0 берет, 7'ники 49 ал жерден 4 берет, 8'diki 1 берет, кайра 0 берет. Башкача айтканда, bir сандын квадраты 9га бөлгөндө калдыктары эмне? 1 4 0 7 гана берет. Бул жерде эгер а саны точный квадрат болгондо, анда калдыгы дагы ушулар болуш керек эле. Буну 300'дү 9га бөлсөк, калдыгы 3 берип жатат. Ошондуктан а саны башкача айтканда 100 0дон турган, 100 1ден турган, 100 2ден турган сан точный квадрат болушу мүмкүн эмес. Ошону менен далилдөө аягына чыкты. Кийинки суроону карасак, булар оңой экен. Так. Булжактагылар ошол. Макул, кийинки темага эле өтөлү. Бул жакты ошол эле мөмүлөр экен, кайда иштегендин пайдасы деле жок. Көп иштеген аны өз алдынча иштесе. Жөнөкөй сандар жана курама сандар. Çaydak çünkü ne görürsün az vardı karantin bulduk kare. Ne var? Bu getir. Ayak çapı yüzüstü bir tane takıyorum. Çap yüzüstü. Burada teorema var.
Teorema dese de bolot, demi kichinekeylerimday. N'nin 4'üncüsü koşulgan 4. Kulak açmadım. Böyle bir tamak tutayım. Az daim kurama san deydi. Dalilde üçün 4 koşulgan emne 4 m ay n kvadrat desek bu 0'ga barabar. Hiç qanday mevzu emas. Emi çalsak bu özünce toshniy kvadrat bo'ladi, o'shondan kemtilgan 2n'nin kvadrat. Bu jelden emne n kvadrat qo'shilgan 2'nin kvadratı chiqadi. N qo'shilgan 2'nin kvadratı kemtilgan 2n'nin kvadratı bu jönököylesek bo'ladi. A kvadrat kemtilgan b kvadrat bu a kvadrat a kemtilgan b ko'yilgan a qo'shilgan b. O'shondan ele qo'ldansaq 2n ken şuan 2 болып қалады. Ошондуктан бул 2 бөлүүчүсү бар, бирден чоң болгон, ошондуктан бул жөнөкөй сан эмес, башкача айтканда курама сан. Ошону менен теоремасы айрым ишке ашат. Теорема Софи-Жерман дейт. Ошону көбүрөөк колдонобуз, эске алыңыздар. Бұл жерде пример берипти да алды эле. Kurama san ekenliğini dalildegile deyip zatuşlardı. Kurama san ekenliğini dalildegile. ...3551 kurama san ekeninin dalildegile. Bunu qanday desek bolot? Eki sandın kvadratlarının ayırması türünde жаза alsak bolot. Misalga 3600 kemtilgen 49 desek bolot eken alsandı. Bu ne? 3600 bul 60'ın kvadratı. 49 7'nin. Bunu jönököylötsök 60 kemtilgen 60 koşulan 7. Başkaça aytkanda 53 көйтүлгөн 67. Ошондуктан бул курама сан. Эми 8n кошулган 1 курама экендигин далилдегиле. 8n кошулган 1. Bunu dalilдеш үчүн эмне 8 2'nin 3-cü dalilcası. Başkaça ayтканда 2'nin 3n'inчisi кошулган 1. Бұл не? Бұл жерде мындай формуланы колдонобуз. A'нын кубу кошулган B'нын кубу эмне? A кошулган B A A B кошулган B квадрат. Ошону колдонсок эмне болот? Бұл жерде 2'nin n'инчисini 3-cüsü болот, кошулган 1'дин 3-cüsü. Башкача айтканда 2'nin n'inчisi кошулган 1 2'nin n'inçisi kemtilgen 2n koşulgan 1. Ököten бұл жерде эмне? Бирден чоң сандар болгондугу үчүн бұл жерде бирок айтпапты. Туура эле экен.
birden çoğ san bolgonu üçün 1 üçün tekşiretip koysak bolot. 1 bolsa bu jak 1 bolup ketет eкен. Ha, yok. O, tuza ele eкен. Bul da birden çoğ, bul da birden çoğ. Oşonduktan bul san ardayam kılamasan bolot. Bul da böyle oşonda ele 2'nin 3'üncüsü de alsak 8 en kemiklen 1. Bu жерде minus bolsa, anda bu жерде minus bolot, bu жерде plus bolot. Oşonday. 2'nin 3 en koşulan birincisi a kemiklen. Bu жерден 2'nin en'si kemiklen 1. 2 en koşulan 2 en koşulan 1. Oşonduktan bul dağı kulamasan. Biz o kulamasan dep bu жерде aytkan emesken endi bizden çoğ depçi. Egerde en bu жерде 1 bolup kalsa emne bolot? 8'in birinci kemiklen 1 bu 7. Jönököy san bolup kalsa. Bu kitepte adaşkan emi. Bazı жерде adaşkan bolot. Keyingi san 2'nin 3'üncüsünün 1997 derece koşulan 1 kulamasan ekenin deli. 2'nin 3'üncüsünün 1997 derecesi koşulan 1 kulamasan ekenin deli. Bul жерде кандай кылсак болот? Булсан так. Üçkö bölsün dayıldап koysak эле болгондо ошондо куламасам болот. 2'nin birinci derecesi 3'kö bölgöndө kaldыкta эмне болот? 2 bölet. 2'nin ikinci derecesi 1 bölet. 2'nin üçüncüsü 2. Başka aytkanda 2'nin tak derecesi 3'kö bölgöndө kaldыкta 2 bölet. Mod 3. 3'tün 1997 derecesi başka aytkanda taktın kalan derecesi tak bolot. Başka aytkanda bu жерде 2'nin takınçı derecesi koşulan 1. Bu жерде kaldыкta 2 bölet, 2 koşulan 1 0 mod 3. Oşonda bulsan 3'kö bölünöt. 3'kö bölüngöndüğü üçün bu kulamasan. Keyingisini kılırsak. 2'nin 9'uncusu koşulan 5'in 12'si kulamasan ekenin deli. Bu da böyle. 2'nin 9'uncusu koşulan 5'in 12'si başka aytkanda 2'nin 3'üncüsünün 3'üncüsü koşulan 5'in 4'üncüsünün 4'üncüsü. Bunu jana böyle ona formula salsak şunday bolup bölünöt. Oşonduktan bul dagı kulamasan bolot. Bunu işlegen keregi jok eкен. Üçüncüsü olup neme? 5 4'üncüsünün 3'üncüsü. 5'tin 4'üncüsünün 3'üncüsü olup adaştık. 3'üncüsü geçerse o. Aha, aşağı. Aşağıdan formula salsak. Keyingisi 11.56. 2 5 derecesi 555'in oşul kulamasan ekenin deli. Bulsan kaysaga bölünöt. 1 деген санга бөлүнөт, 111'ge bölünöt. Bul dagы 111'ge bölünöt. Oşonduktan 111 көйтүлгөн какой-то сан десек bu jakta. Je bolbosa 111'den 200
22 derecesini çıkarıp alsak da öyle bolot. Oşonda 2'nin 500 koyulgan 111'den 311'i koşulan 5'ten 220 eksi. Oşunday bolot. Oşonduktan bulsan kodamatan bolot. 2 çoğun sandalın koyutuncusu bulur sandığı üçün. Keyinki içini akıl bunu bu жерде толуп kaldı. Keyinki bölümü açayım. %90 1977 koyulgan 1997 koşulgan 100 kodama san ekenligini dalillayıp işte. Bu жерде ayırması bu жерде ayırması 20 boluştat. Oşonduktan emne 1987 kemtilgen 10 desek bul sandı. Bul sandı 1987 koşulan 10 dep yazıp alsak bolot. Koşulan 100. Bunu koyuyoruz. Emne 1987 kvadrat kemtilgen 100 kvadrat bolot. Koşulan 10 kvadrat bolot ekmakçı. 10 kvadrat başka çıkan 100 bolot. Koşulan 100 başka aytkanda 1987'nin kvadratı. Bulsam bolsa kuramasa. Oşon men Faktorial barlardan işleyilici. bu жерде теорема Wilson'a деп турат. Көргөн болсоңуздар деле керек. Eğer p sаны жөнөкөй сан болсо дейт. Жөнөкөй сан болсо дейт. Анда p minus 1'den faktorialı koşulgan 1 p'ga bölünöt deyt. Oşul teorema Wilson'a bunu dalillep çıkış öyle ol dese bolot. Bu teorema jatta alsa bolot. P'dan koldansa bolot. Teorema Wilson'a dep turup koldanıp görse bolot. Oşol bu жерде ançalık deli aklımdan sakın et koyuyor. Çetkunda. Moskovskiy Olimpiada 74-жылы дейт. Ноль bir деген сан берген экен. Нолдордун саны 74 кошулган 2'nin ming kemtilgen bitti ekan. Ушунча 0 бар экен. Ушул сан дейт кудама экендигин далилдегиле деп жатат. Moskovskiy Olimpiada 74-жылга. Жакшы эле суу экен, анчалык деле.
Kантип далилдесек болот? Эмне? Bunu onduk sistemada жазып алсак, же болбосо эмне? 10дун канчанчыда жазса болот? Ушул жерге чейин общий. Ушуга плюс 1 коебуз. Ошондуктан 1974 кошулган 2000-си болот. Бул жерде плюс 1. Башкача айтканда ушул сан ушуга барабар. Эмне? Bunu daha jönөкөйлөтсөк 2'nin 1000'sini kaşan sıltığa çıkarıp alsak anda ne olur? 2'nin 974'üncüsü koşulgan 1 kılat. Koşulgan 1. Bulsan 2 koşulgan 2'nin derecesi koşulgan 1 taksan. Başkaça aytkanda bu жерде 10'dun taksan көйтүлгөн 2'nin 1000'si koşulgan 1. Bunu jönөкөйлөтсөк болот. Ne? 10'dun 2000'si koşulgan 1. Anан эмне? 10'dun ошентип ал жаga ошентип жөнөкөйлөтсөк болот. Ошондуктан бул 2 бөлүүчүлүк болду. Бирден чоң. Ошондуктан бул кырама сан. Формула. Мындай формула бар. Эмне? A'nın n'inchisi qo'shilgan B'nın n'inchisi. Eğerde n taqsam bolsa, anda A'nın n'inchisi qo'shilgan B'nın n'inchisini A qo'shilgan B A n-1 kemtilgan A n-2 B oşantip akılında qo'shilgan B n-1 чейин болот. Ушундай болуп жөнөкөйлөтүлөт. Көйлө математика класстарынын ичинде илип коет го ушундай кылып. Ошол формуланы колдонсок эле бул жерде ушундай болуп чыгат. Ошону менен суу далилденди. Так. Dağın yaşlar sığlar. Çiç. Bak. 11.67 görülen. Ушул суроону сиздерге экзаменде белгиге окшойт. Кичине сандан өзгөртүп бул жерде өзү бардыгы иштей турган мына астыда да. Эмне? Ушул сан дейт. Ушул сан бөлөт. N так болгондо бөлөт дейт. Ошондо биз сиздерге эмне деп белгиле? Билдин 2021-си кошулган 2021-си кошулган. Ошентип 2021-дин 2021-си не бөлөт эмне? 2021-си. Ушул болду эле. Бирден 2021-ге чейинки сумманы табыштын жолу эмне эле? 2021 кошулган 2022 бөлүнгөн 2. Bunu bölsök 2021 көйтүлгөн 11 болот. Көйтөн таксан. Эми бул жакты жөнөкөйлөтүүнүн жолу эмне? Так. Бул жерде бирден 2021-ге чейин 2021 сан бар да. Ошондуктан 2020-га чейин пара кылып алсак, 1 менен 1'din 2021-си кошулган 2020-нын 2021-си. Ошондой эле 2'nin 2021-си кошулган 2019'un 2021-и. Буну жанагындай кылып жөнөкөйлөтсөк эмне болот? 1 кошулган 2020
Anan bu jaga bir narsalar ketet. Oşonda ele bunu da kılsak 2 koşulgan bir 2019 anan bu jaga davam ketet. Oşonda bu jerde al daim 2021 çıgırtat. 2021. Oşonduktan bu sandar bari hemne 2021'ge bölünüp. Oşonduktan 2021'ge bu san bölünüp. Emi 1011'ge bölünüşün dəlildə qoysak boldu. 1011'ge bölünüşün dəlildə üçün hemne bunu menen bunu para kılsak 2022 olur. 2022'ni 1011 bölüp. Oşon para kılıp ketsek ayağında ortada bir san kalat alsan özü 1011'den 2021'den işleyeceğiz. Bunu özü bölgöndüğü için bu san bağını 1011 bölüt. Oşonduktan bu san bir özara, içara jönököy bolgonduğu için koytun sudağı bu sanı bölüt. Oşonun dalilde büttü desek olur. Bu sulu Moskovskiy Olimpiada 83 yılkı hem jakşılı sulu bolçu. İştegenler var eken muğamlardan, iştegenler dağı var. Hem iştegenlerge köy dakansa işteyöktür. Canıma keltür, taşa koyuptur. 2-3 muğalim işleptir. Son menen tak 15. Dağın qaysı? Bu yerde oңайсыз oldu. Tak. Bazen işlese vaqtımız az, oşonduktan kelektik kızıktуулak sudoları işte koysak, başkaları okşaşılı bolup ketedi. Oşul su respublikadan çıkkan bili, je областной boli hazır. Kılölücü. Ova. M bölüngen n bul bala var. 1 koşulgan, 1 bölüngen 2 koşulgan, 1 bölüngen 3 koşulgan, 1 bölüngen 1972 summanı oşonday türde жазып alsak deyt. Anam bunu ne? Kıskaztılgan eken de başkaça aytkanda E, Ç, J, B M menen N2 birge bala var demişler. Anda deyt. Oşontip kısaltılgandan keyin M sanı 1973'ge bölünüşün dalilde demişler. Bu жерде dalildeş üçün bunu da para kılıp alsak, bu жерде 1972 jup bolgon üçün 2'ye bölsek bolot. Başka aytkanda para kılıp alsak bolot. 1972 koşsak emne bolot? 1 köytülgen 1972 anan üstüge 1972 koşulgan 1 bolup var. Başka aytkanda 1973 bolot. Oşonda ele aslında bir dağın para kılsak, oşonda bardıq paralardı koşup çıksak hem hiç 91 bolsa, bu жерде 2 köytülgen 1971 koşulgan 2. Bu жерден dağın 1973 çıkıştat. Aslında emne başkaça aytkanda oşontip koşup çıkkandan keyin aslında 1972'nin 1973'ten kiçine bolgan büt ele bölүүчүлөр boluşu mümkün. Üstünde akılında M menen N bul bala var. 1973 köytülgön какой-то A desek aslında bolsa B. Что B'nın bölүүчүлөрү büt bala 1973'ten kiçine. Emi
Ушундай A'nан кыскартканда 1973 жоюлуп кетпеши керек. Жоюлуп кетпеш үчүн эмне? Өзүнөн кичине санга бөлүнбеш керек. Мына сан 1973. 1973 өзүнөн кичине санга бөлүнбөшү үчүн эмне? Ал жөнөкөй сан болуш керек. Ошондуктан 1973'tü жөнөкөй же жөнөкөй эмес экенин текшерип коюшубуз керек. 1973'tü кашага салсак, бул кайсы сандан кичине болот? Так. Эми 50'ден кичине десек болот. Точно 50'нин квадраты 2500. Ошондуктан ошондон кичине жөнөкөй сандарга бөлүп текшерип чыксак, бул сан өзү жөнөкөй болуп чыгат. Жөнөкөй болгондугу үчүн бул сандын бөлүүчүлөрү буну бөлө албайт. Ошондуктан бул сан ар дайым үстүгө калат. Ошондуктан m саны 1973'кө бөлүнүп калат.